Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari mga kakasih hatiranan, serta na si mga sila yan simusugpat sa social media. Kapal na mo, ingka sila sa mga kanyang patantan, iwan salam-salaman, pramurahan, ingkita niyo halong pamarera, sinagkasuban sa taala. At tayo rin nakita niyo, waktu na ito ini, amunin waktu sa alka-alka, waktu puas maglib. At tayo rin na yung guru mulia, amin dimil kato, waktu ini, nagmagparukay, itukbal ko na siya kato taniyo. ويرون الرأي كان الشيخ خطيب ناصر عبد الرحمن ويتفضل سيادته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
قال الله سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulirain dito mga kakasih sin Allah Ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kabiaksahan. Tumukbal na isab kami, iwan humatud na isab kami ganap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu, hari indihin na sadya inabutan sin suara ini. Ada po ning pangadjian na to, masih pakita niyo pangadjian lima bay. Amin pangadjian bunga sim pag-iman, sifat sim mga bariman usog, iwan bariman babae. Kaya ulungan sila si mahasut si mahatinggi hakabuhi aula-aula na kanungnungan sila adlaw kana. Mga anak ka po tiranan, in mga sifat nila, papasinguran, paupihan kato taniw sin mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Firman niya, wallazina yaquluna rabbana. In sila ini, iagad nila yung kabayaan sin Tuhan. Karena apabila agarun nila yung kabayaan sin Tuhan, magbabaya-baya sin langit iban lupa, iwan sinhalaw man niya Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, magkagunahan kita niyo hamasa na to ini. Biya sin pangayo nila ini. Biya sin sipat nila ini. Unim pangayo nila. Yaquluna rabbana. O Tuhan na mo, mangayo kami kay musuhod. Impangayo na mo kay musuhod. Hika isa, hablana min ajwajina. Anugharai kami ahli. Inusog babae marayaw. Imbabai usog marayaw. Hablana min ajwajina. Anugharai kami. Family salihah. Puno yan tuan yung maksud yan. Pangayo nila pa Tuhan. Anugharai kami o Tuhan na mo. Ing kami kausugan. Makaharap kami pa mga babae. Kabayaan mo hakabuhi iwan nakamatay. Uy bukun kabayaan tahun bukun. Batin Yahudi wan Nasara. Minigman sila rin kabayaan sintuan pakabayaan nila. Natuan inasawa nila. Legal hambuukda. Inasawa nila illegal. Natuwa, nakatandun niya ini, aun. Dahil nga sababian, imber iman usugi ang babae. Nangayo sila patuhan, yakuluna, talibina min rabbihim, ajurriyatus salihah. O Tuhan na mo, mangayo kami kayo. Babae marayaw,
Qurrata ayunin. Kakuyagan sin pangatud na mo. Kakuyagan sin jantung na mo. Uning kakuyagan na mo yan. Ya'maluna bitaatik. Himinang sin pagtaat iwan pagibadat kayo. Wa yukhlisuna fi ta'atika wa ibadatik. Iwan magihlas. Magtaat kay mo, iwan magibadat kay mo. Inusog, paasawa niya. In babae, pabanan niya. Tani yan mga tuwan? Buko ni maksud, biyasim masa na to ini, magpasarapan, magparayaw parasahan, bukon, aw maksud. Uno'y maksud yan? Ya'maluna bita'atillah. Magtaatin usog patuhan niya. Magtaatin babae patuhan niya. Magihlas sila, magibadat, magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno pempiang ayo nila, wajurriyatina. Iwan simpanubo na mo, utuhan na mo. Saan yung maksud? Uno yung maksud yan, laysa talabul jurriya fakat. Naunin pangayo nila yan. Awalan, an yakunu awladan salihin. Yung pangayo nila patuhan. Ama mag-ibadat patuhan. Ina mag-ibadat patuhan. Anak magtatagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Saan yung mga tuhan? Papatahon na to na masa na to inibang biya din papata na to. Paragbuson na to na hamasa na to inibang biya din dagbus na to. Yung pangayo nila. Bangman sila mahinang. In ama, tao marayaw patuhan. In ina, tao marayaw patuhan. In anak, tao marayaw patuhan. Ini karua. Duatan ilal khair. Mahinang sila magpasasampay pamarayaw. Mahinang sila magbabayta simarayaw. Amoy ning kakunahan. Mataod marayaw sa wala napakay pamarayaw. In kamatauran si marayaw napakay pamagmaksiyat. Naita. In ama di mag-ibadat. In ina di mag-ibadat. In anak di na mag-ibadat. Bukon sila duatun ilal khair. Bukon sila magpasasampay pamarayaw. Hari na sila magpasampay pamarayaw, sila na ingkasampayan si mangi. Ampay bariman, magpasampay sin marayaw, kasampayan si marayaw, hakabuhi iwan hakamatay. Ini katuwing pangayo nila patuhan. Mutamassikina biddin. Bangmayan sila mawugbog mag-aakama. Ingkulang hamasa na to ini mawugbog. Pamaugbog hapag aakama. Pamaugbog hapag puasa. Pamaugbog hapag sambahayang. Pamaugbog hapag haji. Mataod nagsasambahayang. Mataod nagpupuasa. Mataod naghaji. Mataod na ginang pamarayaw. Uning kulang pamaugbog hapag-agama. Saan yung mga tuwan? Yung pangayo nila ini, wallazina yakuluna rabbana hablana min ajwajina wa jurriyatina qurrata a'yun. Kakuyaran sin pangatayan. Kakuyaran sin pangatud. Uning kakuyaran sin pangatud yan,
أولادا صالحين دعاة إلى الخير متمسكين بالدين. Makakuyag in ama mag-ibadat. Makakuyag in ina mag-ibadat. Makakuyag in anak mag-ibadat. Makakuyag in sila katantan mananaabiti pamarayaw. Iwanin sila katantan na mamaugbog hakabayaan sintuhan. Bukunin pamaugbog nila, hakabayaan sin pikilan nila, hakabayaan sin napso nila, hakabayaan sin syahwat nila, hakabayaan sin sarap kaya na naman nila. Bukun. Uno yan tuan yung pamangayo nila patuhan. Balikan na to. Bitta'ati wal ibadati wal istiqamah. Magtaat patuhan. Iwan mag-ibadat pa Allah Ta'ala. Iwan magpabuntol magadharaakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak po. Amuyad to imbeta kato tanyo bunga sim pag-iman. Sipat sim mga sila ini hipapaurul kato tanyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Uno pa yung pangayo nila. Waj'alna lil muttaqina imama. O Tuhan namu, papanjarihe kami. Papanjariha kami, magpaupamili, mag-anak apo, magsuring sing halawm sing kauman. Sisinguran pamarayaw. Bukod maniningod siya, sisinguran pamarayaw. Uno'y marayaw yan? Lil muttaqin. Amoy mga sila nagmamuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Impag mabuka si Manu siya masana to'y nigulalan. Wala dunin atay. Wala dunin suara. Wala dunin pituang gautabaran. Ampain sila ini. Antara sinipon iban tagipon. Tayong hukantan yung mga anak po. Impangayo si mga sila nakauna. Kanabihan. Unim pangayo nila. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan tayyibah. Innaka sami'ud du'a. Nabi na kauna. Kamatauran nila, nangayo sila patuhan. O Tuhan namu, mangayo kami family marayaw. Yung pangayon namu kay mo bukunsin. Dzurriyyatan tayyibah. At Tuhan yung mga yudoa yung kataan, yung kamatauran sin, magparwa salamat sin. In piangayo sin kanabihan iban sin umat niya, dzurriyyatan tayyibah. Wayra kaya pusan sin alta, wayra kaya pusan sin pamulawan, wayra kapusan sin lumput laut. Bang wala doon. In tayyibah. In salihah. Bang wala doon in marayaw. Bang wala doon hatawyaw. In pag-ibadat pamarayaw. Kitaan yun na hindi matuhamasan na ito ini. Lupas. Ampay bariman di kalupasan. Maita. Aun sa lakan niya agad sinatay nila. Aun sa lakan niya agad sinsuara nila. Aun sa lakan niya agad sinpito ang gautabaran nila. Aun waktu pagpupunan sinatay nila, sinsuara nila, sinpito ang gautabaran nila. Mangarap pa to. Dahil nga sa babianin, siyang bahayang ini. Tarbiyatul jasad wa tarbiyatul ruh. Yung pagsambahayang magbaut harin hawa, magbaut hanyawalihan. Napangita-ngita ka mo to si mga nagsasambahayang bihaw, bang nabaut marayaw.
sa kahaba waktu. Amun waktu. Mag-alupin ipon iwan tagipon. Maparayaw mo'y marayaw. Makurik mo'y mangi. Dahil nga sa babian, impagsabayang, nabaot mo marayaw, inyawalihan mo, nabaot mo marayaw, in jasad mo. Napangita-ngita kamu kuno sinagsasambahay nga masa na ito, iniwang unin jimat. Sakawain bariman usog, iwan bariman babae. Marayaw katantang. Dahil nga sa babian, diayta si mga sila tao Makkah. Iwan sin tao Madina. Hinda siyo sila yan, muhajirin iwan ansar. Muhajirin iwan ansar radiyallahu anhum waraduan. Makuyag sila kabayaan sintuhan. Labiing kuyag sintuhan kanila. Unuin hinang nila yan. Al-wikayatu minal fitan. Al-wikayatu minal masaib. Al-wikayatu minal bala. Himihinang sila tampan ding hapit na. May masana to ini lumamod papit na, iban magpit na. Himihinang sila taming ding habala. Masana to ini lumamod pabala, iban maginang simbala. Himihinang sila taming ding ha musiba. Masana to ini lumamud has musiba, iban maginang musiba. Uno yan mga tuwan. Unim pa mga nila. Waja'alna lil muttaqina imama. O Tuhan namu. Pasingura kami. Hamanga sila nagmabuwa kay mo. Wala nabutasin atay nila. Wala nabutasin suara nila. Wala nabutasin pituang tabaran nila. Kauhaan tag-upat ka jam. Hawak tu mag-alupin ipon iwan tagipon. Naunin hinang nila yan. Al-iman. Naparayaw nila yung pagtuhan. Naparayaw nila man yung pagtuhan. Naparayaw nila yung panghinunggal. Panghinunggaling ko lang hamasa na ito ini. Maglapalin tao. Singkali matutawhin. Wala doon yung panghinunggalisin atay. Wala doon yung panghinunggalisin suara. Wala doon yung panghinunggalisin hinang simpito ang gauta barang. Napupulak palik. Intaming nila ring hatu, ring hapitna, ring habala, ring hamusiba. Al-imanul kawi. Pagtuhan makusog. Iwan panghinunggali makusog. Mga anak ka po. Bangyad to kimusugim biyad to ragbos. Makusugin pagkaon, makusugin pag-inom, makusugin sasakatan, makusugin pag-story, makusugin patta, makusugin panaw, makusugin katantan, sa limang maing pag-iman, iwan simpang hinunggali pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan mga tuwan. Ini karua, unin piyagtampan nila. Dahil nga pitna, dahil nga bala, iwan din nga mulka. Sin bukun pa makusugin pitna. Kuirong pamisan pitna masanila, wang aun tiyo-tiyo. In pianampan nila, ala amalus salih. Iamalan nila, inhinang hipapahinang sintuhan. Sindum iwan sinadlaw. Pardo iwan sunnat. Magliling kita niyo kuno mga anak ka po. Bang unin iamalan na to sindu iwan sinadlaw.
inhinang marayaw. Sahlun wa yusurun. Inhinang marayaw upamakun magdamakaan. Upamakun darangan maluhay. Maluhay iwan makaan. May ni kiabo gatanim masa nato ini. Wala ti maallukin natay niya. Wala nagmalilla patuharin natay niya. Wala man ti maallok nagmalilla inatay niya patuhan insuara niya. Mabugat siya magsuara pamangi siya kawa, di siya paglaulon magsuara pamangi. Mabugat indila niya lumabtik pamarayaw, siya kawa makaan lumabtik pamangi. Mabugat hapito ang gauta baran niya, himibal pamarayaw, tadi siya laulon, himibal, pamangi. Magdaura kanan, magapasan, magkatantan, di siya laulon. Tano yan, mga anak po. Sininakaman niya, yusurun, wasuhula. Makaan, iwan maluhay nang. Tampan din hapit na, tampan din mulka, tampan din musiba, yari nakita ni Uriag pakansinto na sabot, wali adubin na. Ini kaupat, in kaya tampan nila rin ang mga nasabot mangi, al-ikhlas. Wala nila liamuran yung pagtaat nila, wala nila liamuran yung pagibadat nila, sinapso nila, sinsyahwat nila, iniagad nila sadya uno-uno na ing kabayaan sintuhan niya iwan sinaraak maun kanya naghatod. Junjungan alayhi salatu wassalam. Yan mga tuwan. Nabang siya nag-ikhlas, istiqamatud din. Mabuntuling pag-agaman niya. Bang siya wala nag-ikhlas, inlawan si mabuntul wingkuk. Inlawan si bingkuk kiluhala. Inlawang si niluhala, nakita niyo na hindi matuha masa nato ini. Ini kaupat mga anak po. Tampan din nga pitna. Tampan din nga musiba. Daming daing ha bala. Al-ittiba wal-iqtida bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makad iwan simingud ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agara imbita sin Nabi mo raak sintuhan. Singuri inhinang sin Nabi mo dia aksya sintuhan. Taniw yan mga tuan. Hamuk masa. Nakapamungin Nabi Muhajirin iwan Ansar. Tau Makkah iwan tau Madinah. Uno yung pamung niya yan, sabda sin Nabi. Innama halaka man kana qablakum. Sa bunal tuod, aun kimangi, haumat na kauna rin kanin. Kimangi ang pagtuhan nila, kimangi ang pag-agaman nila, kimangi ang atay nila, kimangi ang suara nila, kimangi ang pituang gauta baran nila. Uno yung sabab, dua. Ini kay sa sabab, biikhtilafihim ala anbiyaihim. Siulang nila, rin nila akarunin narakmaun kanila. Nakita niyo yung papatan na to masa na to.
Papag agad-agaron ni manusia kawayan sin Tuhan, bukun magkanya-kanya, sabang magkanya-kanya, takapikilanin niya un. Bangkaw long nga takapikilan day sa bako. Bangkaw maingat day sa bako. Nauon, impikilan iban siningat, punon na to, parapun na to, atulan kabayaan sin Tuhan. Tayan mga Tuhan. Nah, biikhtilafihim ala anbiya'ihim, hangkan sila kimangi, siulang nila, innabi nila, di nila kakaroon. Ini karwa, wa kasratu masailihim. Timao din paglugat nila, timao din panual-sual nila, wala timao din pag-ingat. Nag-discuss kaagi, naglugat kaagi hinang sintao. Ininaka mabukon paglugatan, bukon pagdiskusan. Inaaka mapag-ingatan. Dahil nga sabab yan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, baitaan kita niyo, bangaon dapat suway kumahinang alim, kun aliman, aw mutaalliman, aw mustamian, aw muhibban. Hinanga. Bangman ka imingat pag-aram. Karuang, pagpaingat ka, panghindo ka. Ini katong dungog ka. Ini kaupat, lasaha. Inday nga Tuhan mo. Inday kanyo katantanayaw na. Ayaw mo sadyahin na nga ini kaupat, ay ini kalima. Di da kaw imingat, di da kaw magpaingat, di da kaw rumungog, di da kaw lumasa. Patuhlak. Mabinsa na nakaw, masipog nakaw. Mayta, mag-arut-arut kaw, haginawabaran mo. Itudlo mo pa umulong, mumengat na sa bako. Bukon itudlo mo, pasulat sintuhan mo. Na, amo yan, imbiyay ta kato taniho, di matuha umat na kaunayari. Halaksa, di matuha umat ini. Uno yan tuhan, di na makad, di na simingod. Bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasana, sinbiyayta sin Allahu Ta'ala, sisinguran sa rayaw-rayaw. Naisiw rin simingod, amura imbar iman usog, iban bar iman babae. Taniw mga anak ka po. Naisiw na isinguran sin tao. Inusog mga aktorin singuran. Inang kabulan, mamakato magbunting. Taniw yan mga tuwan. Na yung kababaihan, mga artista. Mga anak ka po. Alit tiba. Makad. Walik tida, simingud. Hisin akaran yan, hisin singuran yan. Amuin naraak sinallahu ta'ala kahinapusan Nabi Iwan Rasul. Bangad tumiyakad, iwan singuran, wikayatu minal pitan. Mahinang siya tampan, mahinang siya taming, day nga pitna di matuha masanatu ini, bala iwan musiba, waliyasubillah. In sumunod, al-amru bil ma'ruf, wan nahyu anil munkar. Magdaat pahinang marayaw. Wajib. Manglang hinang mangi, wajib karuah. Mangdaak sadya kaw pahinang marayaw, di kaw manglang pahinang mangi, di manjari. Yari hamasa na to ini. Mamayta sadya kita nulong na si marayaw, imangi ayaw, mayta mangda-da ka to, magambul da kita niyo.
magkalulong ni magkampong, bang tabay-taan sinuno. Baita Nakawaaw na tulan sim pagbaita. Bangin hinduan iya astulan. In maghindu iya astulan di manjari. Bangin maghindu diurukalan. In hinduan diurukalan di manjari. Maita. Sabi na akaman na to pagkasilasa. Nariurukalan siya. Diurukalanin naghindo. Diurukalanin hinduan. Buko saan magtayma. Magkalo saan. Inaakaman na to pagkasi iban paglasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam tiya ngayon niya patuanutuhan ko. Bangkaw rin da magdugal ka ko. Pasaran ko na yung paminsan na nilayad to. Pala ubali. Di ako magparuli. Biusulan kami. Giwaan kami rugo. Kakawa hinduan ko sila. Na mga tuhanin kita niyo hamasa na to ini. Maghanunot kita niyo habaran na to. Pasurun papagakama. Maghanunot kita niyo habaran na to. Hawiran ang pari gumawa di nga pag-aarama. Pampande nga pitna. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Yan mga tuan, impangayo nila haparman sin Allah Ta'ala walladzina yaquluna rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Impangayo nila bangman nila mamumusimbaran nila, inusog, imbabai, inanakapo nila, insuring-saying nila, hapagmumus kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, bukon magkaniya-kaniya, biya simpapatasin Yahudi van Nasara. Impapatasin Yahudi van Nasara, biya manuk. Bang magkabulbulan ni anak niya, niya na, iniya na kaingatan. Ibuloy niya na. Pasaran niya na. Ing kita niyo piya ngayo patuhan. Kurata ayon. Kakuyakan sin pangatud ko. Kakuyakan sin jantung ko. Kakuyakan sin kabuhi ko. Kakuyakan sin kamatay ko. Amod timpiya ngayo nila. Tungod pa anak apo nila. Tungod pa ahli nila. Alhamdulillah. Mga anak apo. Uno penday ta sintuhan. Tungod kanila yadto. Ulaika yujawna al-ghurfata bima sabaru. Parman sinallahu subhanahu wa ta'ala in nagsipat si mga sipat yadto. In nagamal si mga amalan yadto. Humul ladhina yanaluna ad-darajatil aliyah. Sila natin makadawat sin darajat sa taas-taas. Unin darajat sa taas-taas yan, yujawna al-ghurfata bima sabaru. Sulga tuan. Unin sulga yan, amuin paghulaan sin sila, kaya sabalan nila, indaakan sin Allah Ta'ala, bima sabaru, tiyatasan nila. Tiatasan nila yung daakan, tiatasan nila yung liyangan, tiatasan nila yung uno-uno na rimatong maun kanila. Na parman sin Allah Ta'ala, وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. Hadlaw susungon. Tumag na hakubol, welcome yung pagdatong niya pakubol. Pamahsyar, welcome. Pasurga, welcome. Uno yan, parman sinallahu ta'ala, arwaing ayat, wal malaikatu yadukhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat sumud kanila. Katahan lawang sinsulwa nila. Uno yan,
salamun alaikum, manalam-salam kanila. Malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Kasajahitan kanyo, kinsiyabalan niyo. Tiatasan niyo indaakan, tiatasan niyo inliangan, tiatasan niyo inununa na piaratong maun kanyo. Tiyo na mga tuwan. Salamun alaikum bima sabartum. Na uno parmansintuan, panikma ukbadar. Karayaw-rayaw hulaan. Ad-darajatul aliyah, ar-rafi'ah, a'la manajilil jannah. Sa taas insulga, darajat marayaw. Sa kawapian siya, sa taas-taas darajat, hadlaw ka na. Na mura-murahan mga anak po. Bangmayan kita niyo. Makalamod habihad turagbus sa babparmansintuhan. Khalidina piha. Tutug sila ron halaw niyan. Hasunat mustakaraw wa mukama. Sarayaw-rayaw paghulaan. Sarayaw-rayaw datungan. Sarayaw-rayaw kahalan halaw man niya. Amuna insulga tiatakama sinallahu subhanahu wa ta'ala hamanga ibadur rahman amin ipun niya kalasahan niya rin niya dunya amin nasabot na to nakauna in karayawan hinang nila sa lugay sing kabuhi nila yamalan nila tiutukan nila in kabayaan sinallahu ta'ala na hinang tampan daing hamulka daing ha musiba, iwan daing ha fitna, waliyadzubillah. Natubtub na rin to, salam doa na mo. Ang mga anak po at tiranan, uuhon na to, injasad na to. Uuhon na to, impito ang gawtabaran na to, pataalukon na to, pakabayaan sintuhan, daing hakabuhi na to diya dunya, aula-aula na, magsadya kita niyo, karayawan dahon, paadlaw kana nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم